Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 17, versikulo 17. Ipakita akanayon ti maysa agayam ti panagayat na. Nayanak ti kabsat at tumulong iti tiyempo ti rigat. Papagayam, hintay denggan ti maysapay apakasaritaan. Ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nakaluto ka din iti balunak ama panagkalap. Bakit? Dandanin. Mabitlaang. Darasan mo't tani, haldawan. Apay aya nga agap apura ka launay. Maunaandak nga rod dagiti daddo maapadak amang ngalap. Day tala makiin-ino na ti kayat mo nga aramidan. Ay nas ka na siyak ti makauna ka na yun. Lakay, si kalangarudan ti kaadwan ti mayaw awid na nga ikan. Kaya't ko amas ad-adupay ti mayawid ko. Agtudon sa amatan. Ay, saan kan amapan agkalap? Ay, agtal na ka dita. Para tudo lang. Napaggad ti mapan agkalap, no kastoy ti panawan. Amok, isong agtal na ka dita. Sumanaw ka. Isaganam kitin ti balon ko Agalibtak kamot ang aggunay. Manak dito'y kapingain sa gana, manang. Si Kamot, itakala adim magas dito'y balay. Kasanaw, katagtududumot nga main. Iso nga rod nga bagbagakin ni Kevin, asaanon ang mapanagkalap. Kahit, anya nga iti kunana. Uray ka no. Ay, kasta matirason ka Iso amapan kami agkalap ka ni Kevin. Ay na, agangkel kayo talaga. Agpada kayo iti panunaw. Kahit, ni Kevin nga ayan nan, mapan kamain. Mabitlaang, tainak ayaban. Ay na, pumigpig sa titudo anak ko. Kita pa nga agatrasa. Yung nakasagana ti amin na pagkalap ko. Kun may sa, adamot niya ang kalakadwak. Itay nakapaingor urayon. Sigurado nga do ti makalapan mi ita, nanang. Madanagan aklaang tani. Kalaat beten ang nagtudo. Oho, arbis la da ita. Ay, amangan numapan mat agkalap ni Manong mo anardo. Di man dakdakamatan tinagan da nga agom akabsat ko. Kevin. Talaga mo Kaya't nakit kuko na amin. Awan kinabsatan kan kwa na. Mapayat natin may sa aba nagngalain kit alain na latan uray di na kukwa. Dumteng to kumati panawan ang maurnos ti relasyon nyo kin ni Manong mo. Tika ano man, sana mapasamak na itananang. No nangato ti pride na. Nangat-ngato mo ti pride ko Kanya nga'y kaanakan. Nakasagana ka ka din ang mapan agkalap. Wenangkal. Ay, agtugtudo la tama. Arbis la da ito'y. Sabagay, awan imbaga di radyo nga da bagyaw. Awan mo talaga, angkal. Sumargan to siguro itong madamdama. Ket, ado nga ikan ti mayawid tangkal. Nardo, lakay. Adto yung tilampara apagsilaw mo. Agyaman na kiti panangas asikasom kanyak. Bakit? Kunakmatkan ka nga uray saan kan amapan agkalap. Tani, agtudtudo. Naskan abdubliak ti oras ko ngagkalap. Tani, dandani ka na ganak. Unang, kasano numaysagmak ka? Damat imun una kanya ka na pan nagkalap. Bakit? Makitam ka di day abang ka. Nardo, amumat ada Kevin kan uncle mo nga Oscar dagijay. Dagiti awanan bain? Takayat dakpay nga unaan. O sige, mapanakon. Naskan asyak ti makaado iti makalapan. Nanang, si Kamot Gayan. Umunag ka tani, nagpigsat ti tudo. Kaya't ko akasaritan ni Nardo. Itay pa'y parbangon anapan nagkalap. Ha? Napanlata uray agtudtudo. Linapdan mi. Ang nagpilit mat. Ay na madanaganak. Tanapan mo't nagkalap da Kevin kun uncle na nga Oscar. Uray gayam ni Nardo kut napan. Rumbang ko maasimmangpat iti kasto nga oras. Ang awan pa'y mat. Day tamot ti pagdandan aga kanak ko.
Kung ti damag iti radyo, nga awan ka numat ti bagyo. Ang namnamaan tayo na. Tay ti kastoy at tuloy-tuloy kan napigsa atudo na. Adda umay a bagyo. Ay naanak ko, ad-adan ngagdanagak iti dait ang impagam. Kasanun dagiti agkabsat. Una yan. Sapay saan nga agkin na awatan dagiti adwa. Angkan, saan na si Marding ti Todo? Kung dumakdak ka ti daluyon. Ay, iti kinabayag ko nga kalkalap. Itakla nga mapadasan na itaw eh. Ngayon hindi ka madanagan angkan. Kabaylan ta da ito eh. Makalasat ta. Ang adata dito itang hati tao. Ah? Ay, ngun gayam. May kadimat nagkalap ni Manong mo anar daw. Kanyat bibiyang ko dita akabsat ko. Uray saan kami ngagkit-kita? Anya ti aramidin tananang. Saan mo tinanagawid ni Nardo? Uray da Kevin, kan Oscar akabsat ka. Ay, Imbagak to ni Nardo asaanan amapan. Yung impilit na mutlat pa. nasken ama i-report da ito'y kadagiti masaknan. Hanggang anya kumati maaramid da itaagon dahoy nanang. Aging ga itak nagpigsa ti tudong. Awan imposible iti Diyos, anak ko. Umay ka, tagkararag ta. Aglangoy ta angkan. Dandanitan makadanon dita isla. Saan nakapakadanagan? Kabalak ti aglangaw eh. Ha? Nangag mo day jay. Makikita ka lumlumlog ti bangkay tay. Ni Manong mo nardo day jay. Aglangoy takit ti angkan. Ay, saan mo ka di atulungan ni Manong Mau? Atayo ti ayan na. Ijitang nga. Diyak kabalan alangoy yan deta. Kaya sa nagdanakal ti daluyon. Ang Nasidagdan iti isla ka. Umaikan. Nakalasap tanang ka. Adatan dito isla. Awanan ti pagdanagan ta. mula ko maubingak pa'y akaskan ka. Inarayat ko kumantikabsat mau. Mulan mo nga dito atraso na kanyak na diya kabsat ko angkan. Ay na, amok ti susik yung agkabsat. Maditi ugali na. Manong ko pa'y matngarad. Inak pa ibilang akabsat na. Ay na, kibeng. Pangasim. Ingka kumatulungan ni Nardaw. Ibagayon asukir at akaanakan. Awan puso, kan konsensya. Minjak kabailan nga, ramidan dahi tayo, paparami diyo angkan. Uray kabailan, jak kayat. Ay na, kibeng. Ipagpagapumla ko man iti pamilya na. Masikog pa'y ti asawa na. Babasit pa'y dagiti talong anak da. Anya? Naglagi pamkuman ni Apo Diyos. Nakalasat ta. Gaputa inikan na ta iti kabaalan ang makadanon dito'y isla. Ngam kasapulan ti kabsat mo titulaw. Iswa pang asim. Tulungam kuma. Diya ko makalangoy pa. Basta kumput ka la kanyak. Dandanitan iji isla. Anya nga isla ti sasum. Basta, asidagtan. Nanang, simbang ladan ti grupo dagiti lalaki anapan ng sapul kada Nardo. Simardeng batan ti Tudo. Ikatam ko man ti panagdandanag mo, nanang. Dua dagiti anak ko ti adda iti pagkaan. Kasano kumaa sa anak ngagdanag. Nanang, Ado pa'y ti arapaap ni Kevin iti biyag. Ti plano na ngagbalin asiman. Ti plano na ngagbalin a padre di pamilya. Kasano pa'y amatungpal na kita. No saanan a makasubli asi bibiyag. Sa dinatayan ko, Uncle. Adda ka dito'y ospital. Indiretso da kan dagiti nang rescue kada tayaw dito ospital. Gaputa nakapsot ka una yan. Malagip ko nagpapaarayatak. Awan nang arayat kanyak. Naglanglangoyak. Aging ka nagkapsotak. Ni Kevin, tinangisalakan kan ka. Anya. Tikabsat ko.
Wan. Na iturid nak ngayon salakan di kabsat ko. Idinto ta. Idinto taan niya. Awan, Uncle. Idintaw, takas taunay tiguram kan kuana. Kasta kaday. Uwan, Uncle. Amuyo mat. Asa na malmalpas tiririmi. No kasta, nasken laang amalpas day taaririyo atwa. Tapno sumaya at ti relasyon yaw. Uncle. Gapo kan kuana. Si bibiyag kapay laang. Utang mo kan kuana ti biyag mo, Nardaw. Ay na, Kevin anak ko. Maragsakan ak unay anak kakita kan ka. Di kay madanagan, Nanang. Tatalo kami kada Manong Nardo. Kan Uncle Oscar. Nakaawit si bibiyag. Agyaman ak, iti man nakabalin a Diyos. Napan ka din ni Manang iti ospital ngayon ni Manong Nardo? Wan, sumaruno ak mo, takayat ko ang makita ni Manong mo. Makarwar adagos da dyan, Nanang. Apay, anya tinapasamak. Kasano kayo ang nagkita ijay taaw? Kan asino jay ibagbagam anang isalakan kin ni Manong mo. Kunaklakit din no aganakak adi na oras. Nga po iti nervyos ko, Nardo. Napigsakon, bakit? Ay, saan mo ang mabalin apilitan ti bumangon? Diyak kaya tiyagtalinag dito ospital. Nga masapol nga agpapigsa ka pahay. Kailiw kong dagiti doang anak ta. Or-orayan da ka ijabalay. Ket, kumusta kayo matanitikog mo? Nasaya at mat. Saan kan amapan agkalap lakay? Tamariknak. Dandani akon agpasngay. Saan na talaga? Urayak ama kapagpasngay ka. Takayat ko. Adag iti sibay mo nagpasngay ka. Rumbang laang Ayan gayam ni Kevin. Ay, nagawidan. Isugayam tinang isalakan kanyak. Kaguram kadilat ti kabsat mo, anang isalakan kan ka? Apay ko makagurat. Anyak launay ni ti panag ko na maya bakit. Awan puso na. Nanay, dagito yung ti papeles ko. Tapno sumakayak iti barko. No kasta, matuloy mo't lang ang tiyarapaap mong agbalin asiman, anak ko. Uwan, Nanang. Kalpasan ti mano atawan a panagururay ko. Ay, maladingita na, kanak ko, tapanawan na. Awanan ti kadkadwak dito'y balay. Ang mga day tati kayat mo. Naragsaka, tamatungpal mo day tang arapaap mo. Anyakat ni Nanang na ya, tag-drama man ako nakon. Ay na, makalwa ak lang, anak ko. Gapoy tiragsak ko para kan ka. Saan lata ka diyan nasaya at ti relasyon da Kevin kan Nardaw? Jakam mo, tajak damdamagan ni Kevin may papaniti dayta. Tamumutan, ang mga nupumudot tumanon ti ulo na. Ay, sapay kuma, tamaornos ti relasyon da. Sakba iti panagabrod ni Kevin. Dayta mo tikid-kid dawak ang mapasamak. Saan ang nasaya at adagiti agkapsat kat kanayon nga ginginura. Dayta pa'y ti maisa arason. No apay asimina da Nardo iti balay. Pimanaw da dito'y balay. Gapo iti kanayon da panagapay ti kapsat na. Ay, no pumanaw ni Kevin, diyak mo no makapagkalapakpay. Ay naading ko. May mayat no ni Nardo latan ti kaduam. Diyak ngamin kaya ti ugali ni Nardo no maminsan. Amumatan. Kayat na, kukwa na amin. Uray kabagyan na, kayat na nga agawan. Di mo pa'y ka dinadamag ti panagabrod ni Kevin? Ne, diyak ka mo dita, bakit? Si Kamot. Kabsat mo, di mo pa'y nadamag dayta.
Iso nga agbirbirok ka ni nanang iti pagutangan na iti busbusan ni Kevin. Ne, apay asandak nga inasidgan. Apay, ada kwartam? Damat basit na idulin ko Kayat mo nga ipabulod dahi tagatad ka ni ading mo? Dahito yung tigundaway. Tapno bumawiak iti panangisalakan na itibiyag ko. Ay kating ka nga ruden Tapno maurnusan ang mamimpinsan ti susik iti nagbaetan nyo. Ladingita, Kevin, anak ko. Ngamawan mo ti mayat nga agpabulod kanyak iti kwarta. Kasanong day tananang. Inton bigatan ti panagpamanilak. Ay nalabit ani angkel mo dayta. Sige ta inaklukatan ti ritaw. Nardaw? Ayan ni Kevin, nanang. Adak dito eh. Kasapulam at gayam ti kwarta. Apay asaan kang imasidig kanyak. Adda ka di maipabulod mo kan kwa na anak ka. Ito ti kwarta. Pudno ka din na ito eh. Kanya kalakid din ayading. Lipatan ta ka din tiriri itinagbaatan ta. Pakawanin na kuman. Madaman dag itinagbasulak kan ka. Ni Manong na ya. Nagpurnita, ara ko penak pa eh. Agyaman na kaading ko iti panang isalakan mo itibiyag ko. Kawan day jayan. Basit laban nagday jayan, Manong. Unay kit dagito yung anak ko na ya. Intong bigat gayam ti flight mo. Agananat ka iti papanami jay Umawag ka. Apaman ang makasangpat ka di abroad. Agyaman ang arod, Manong. Rumbang agtitinonos dagiti kakabsat saan laang nga iti panawan tinamay no dikat nang runa iti panawan tirigat. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan anay tampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam. Intay basa ti Proverbio 3, versikulo 11 ken 12. Anak ko, nutubngaran na ka ti Apo, ikasum analaing, ket ibilang mo akas balaag na. Babalawon ti Apo, dagiti ay ayaten na, akas iti panang babalaw ti maysa nga ama iti anak, nga ipatpateg na. Papagayam, intay dinggen ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Andrea! Umasidag ka dito inokasta sumang patakon. Apay ka di manin manang. Ay na, nabartag ka manin asimang pa. Awan bibiyang mo kanyak, Andrea. Gapo takabsat ka lang. Unay kan ayamanang. Inggatang mo man nga tan iti arak na sweldom ita. Sayang laang ti bannog mo ang nagtrabaho iti unos ti 15 diyas. Inton kwan, ungtan na kamanan ni tatang. Ay! Kwartak ti inggatang ko iti ininom mi nga arak. Isungawan bibiyang yo iti kayat ko apang igastusan. Nawatam, ha? Anya? Adto iti kape manang. Tapno mabang-aran ka. Apay ka di manen anabartag ka idirabi anak. Nagalas akitaan amay sa kaabalasang magbarbartag ka kitden.
Nanang, Madi akitaan na makinaynayon kakit din kadagiti lalaki. No kasjay nga agi inumda. mabalin ka di. Didak pakibyangan. Biyag ko da ito eh. Iso adidak ko man pakibyangan. Sana bale, kwartak mati igat-gatang ko itiin inuman mi nga arak. Ang papanpay, manang. Amok, anak ko. Kwartam ti araramatem ngagbisbisyo. Ngem bagim mo ti parparigatem. Paisuro ka kumamot Agrubwat kakit di. Taintay makimisa. Masadutak, nanang. Nasakit ti ulok. Da kayo latan ti mapan ijay simbahan. Ay, Adda kayo matgaya man, tatang. Juan Andrea. Ay, nabanuga ka nag-sideline. Kasanaw, nagdadakkel a divider dagiti inaramin ko iti balay da Mr. Diaz. Ala, agina na kayong tatang. Mabiit laang, itimplaan kayo iti kape. Agkape kayo pay. Huston to ang makaluto Nay, apay asi ka lang ti aglutluto. Ayan manen ni manang mo. Domingo matita, awan trabaho na. Rimwar manen at tatang. Nagapupay nga rod itay dito'y balay ni Manong Carlo. Ngam nakapanawon ni Manang. Awisan na kano kumaarumwar. Ay unay meten ni manang mo. Dilakit makatal na dito'y balay. Ay sugsugak tuman na dya Karlaw tapno ikasar na langan ni manang mo tapno agtalnan. Kasla makaungat nga rod itay ni Manong Carlo, tatang. Kasla amunan no sa dino ti papanan ni Manang. Talaga nga muna Am-am mo una ni Carlo ti kabsat mo. Ket ti pagam-am kak. Ang mga numauman tukit din ni Carlo. Ket ibrik na ti kabsat mo. Ay, nagsayangan nga'y tatang. Sapay nagsingpot ni Manong Carlo. Nagasat ni Manang no iso ti pakiasawaan na. Anya nga ron ti maramidan tayaw. No di mat agnaknakam ti kabsat mo. Ay, sapay la kuma. Ta makapagpanunot mo't lang ti kabsat mo. Bareng agbalbali wine. Rabiin, lakay. Ngem awan pay laeng ni Marlene nga anak ta. Ay, sigurado mabartek manen as sumangpet dayjay. Kaano nga tangag nakam dayjay nga anak ta? Saan mo ten adumdum ngag iti pamagbaga? Ay, awan mabalin ta bakit. Nga manusan talat ta apalagipan. Bareng agnakam tumet laeng dayjay nga anak ta. Kasta ti aramiden ta. Kat buyugan ta, itinasnaban apa nagkararag. Tapno tulungan na tati apo amang disiplina iti anak ta. Adto iti juice, Carlo. Uminom ta kabayatan ti panagsarsarita ta dito'y sirok ti kayo. Agyaman ak Marilyn. Naimbag man, tanalagip na kasi narungkaran. Ururahin kay di kalman, ngam saan kamot nga imay. Iso arimwar kami laengan, kadagiti gagayam ko. Amom ka di nga imayak idikalman dito'y balayo. Ha? Ngem saan ka anadanon? Gapo tarimwar kayo kano akadwam dagiti barkadam. Sukunin ka kuma, tapno agkuyog ta amapan makimisa. Diyak namin nabasa ti message mo, Carlo. Rabiin, idi mabasak. Nag-message ka gayam. Imbis amapan ka makimisa. Gamnapan ka laang nakiin-inom ka dagiti babarkadam. Sana bale. Sagpaminsan lang matikas dyan aramidak. Bayam, bumawi akto inton sumarunong nga aldaw. Inta makimisa, inton Domingo. Ay, amom ngamin, amakalusot kalata kanyak. Nusan ka lang ay ayaten, nagpasugnuda kon kan ka. Daytakat ti kayat ko kan ka, Carlo. Talaga nga ay ayatan nak. Kanayon amawatan nak. Husto ka, Marilyn. Ngem saan kumamat akanayon akastoy ti aramidam. Naalas akitain, amakinaynayon ka kadagiti lalaki nga agiinom. Di ka agdanag. Saan kunton nga ulitan ti kasjay nga inaramid ko?
Nagawid ka din ni Carlo, anak ko. Wenanang, di na ngamin kayat amapuyatanak. Nang runak at adatrabahok inton bigat. Nagasat ka, gaputakas kan ni Carlo tinagbalin anubyaw mo. No sabali lang ata. Ang mga no in-break na kan, gapo iti ugalem. Nanang, saan to nga aramidan ni Carlo kanyak ti kasta? Gaputa ay ayaten nakunay. Di mo ko maabuswan ti panagayat na kan ka. Ang mga no agbabawi kantong ngam naladawan. Awan ti rumbang apagbabawyak, nanang. Kan maysa, amok ti aramidak. Adda akon iti husto nga edad. Iso abaybay andak no anyaman ti kayat ko nga aramidan. Baliwam ti ugalim. Managpabain ka launay. Anya kayo mo tananang. Didak man bagbagaan. Gapo ta amok ti aramidak kunak langarudan. Ay, ala. Makamu ka. Ngam di na kamin to pabasulan no maisagmak ka. Gapo iti kinatangkan ti ulaw mo. Sige lang, kakatuan. Aginom tayo. Wow. Kakaiso na Sabado ita. Awan seret tayo iti opisina inton bigat. Madimat lang. No puro trabaho ti aramidan tayo. Sana bale. Kanayon mati overtime tayo. Aginom tayo. Ngam saan kumamanan a sobra, Marilyn. Laglagi pam. Dandani ka na isagmak iti naminsan ang nagiinom tayo. Wen ka di. Unay lakit din addanag mo, Arnel. Sana bale. Adda ka matamang yawit kanyak. No masubraak man ti uminom. Anya? Basta di mo sobraan ti agbartek. Gaputa ang mga numaisagmak ka. Wanan. Saan ka kumamat a killjoy, Arnel? Karugrugi tayo pa lang ng agsersermon kan. Alakit din. Aginom tayon, kabayatan, ti panag-iistorya tayo. Hey. Tagay, kakadwa! Kasano nga Marilyn. Nagpapaada tayo matanan na bartak. Nasubra akong tinaginom ita. Saan ka na may tulo di Jebalayo? Nagawid kan tulat ta. When nga rod, best friend. Agdiwar-diwar ka man na magmag na. Angam di nakpakadanagan. Kabaulak ti agkawid asisyak. Ne. Aday tan ni bakit mo. Agawid kayon. Agkawid akmatan. Sige nga roda. Agan-anad ka, Marilyn. Wen, di nakpakadanagan. Kabaulak ti bagik. Sanak mat anabartak. Naglukon. Saan mat na dito iti balay mi? Sa balik tinang iturungan ti taxi driver iti taxi. Sapay nagsipngat. Sapay maulawak. Gapo iti nainom ko nga arak. Nagloko matanday dyan taxi driver. Ay! Da kayo ang lalaki. Amoyo ka dino sa dino ti balay mi. Ha? Amo ka, miss. Loet mo. Itulot kayo di balayaw. Ipanda ka pa di langit, ha? Nagbastos kayo matan. Ay. Tidak matbastos na. Gapat tidak kabalan. Kasta ka, yama. Omeka! Matanak! Manang Marlin, apay kasta tilangam asim mangpat. Napisang-pisang tikawas mo. Pastrakan na kumapay, ading ko. Sige Manang, sumra ka. Nanang! Tatang! Adan ni Manang Marlin! Pangasiyo! Umay kayo ditoy! Ayan yan. Agsapan. Ngam italang ti isasangpet mo, Marilyn. Nay, apay akas na tila nga manak ko. Pisang-pisang ti kawis mo. Marilyn! Nay!
Apay akas na tilang ama. Asino tinangaramit kan kay tikastoy? Tsaka mo dagi siya lalaki, nanang. Awan na ramida, gaputag may sag. Kan nabartag. Ay, una yan. Dahil tuyan tay kanayon ko nga ibagbagakin ka, anak ko. Naisagmakan ka po iti kinatangkan ti ulam. Pakawanan da ko matatang. Sabay ko matamaikan iti hustisya ti kastoy na pasamag kanya. No dimngag kala ko maidi ka na kami. Saan ko maakastoy tinagbambanagam? Nanang. Kasano tayo nga rod nga idarom dagijay? Mailasin mo ka di dagijay anang idadaneskan ka. Saan, tatang? Gaputan nasip ngat iti dayjay a lugar. Hanggang panagkunag. Ada pa kainaigan ti taxi driver anang itulod kanyag. Gaputa sana dito'y balay tinang ituludan na kanyag. Ininto taimbagak mat. Hala, intayo iti police station, itamot lang. Nadamag ko tinapasama ka, Marilyn. Pasensya ka na. Saan ka na itulod iti dayjay arabi? Ay, nasugraak mo't lang amin tinaginom. Ay, makunkonsensya ak, gapo iti napagtang mo. Sapay saan na masapulan dagiti pulis dagiti alalaki. Ay, masyanakan ka, friend. Basol ko matlaang ti kastoy na pasamak kanya. Natangkan namin ti ulok. Marilyn, sapay ko ma, tamagunod mo ti hostisya. Sapay ko natangkan ngamin ti ulok. Saan mo ta nagkurang dagiti dadakkel ko anang bagbaga kanyak? Jak impangag ida. Ala, di mon pabasulan ti bagim. Saan mo matanagayatan tinapasamakan ka? Ayun gayam. Si marungkar ka din kan ni Carlo? Dahil tapay ti may sa pagsakit ang tinakam ko. Di pa'y pulos imimay di ti balay. Di na kinawagan a pulos. Nalabit ang nasakit tinakam na. Gaputa saan ko at tinungpal ti karig. Asaan akon ang makipulapol karagi ti lalaki no kasyang agiinom kayo. Saan mo't siguro? Urayam laang. Nalabit ama kumikum laang. Isung awan pa'y oras na amang sarungkar kan ka. Manang Marlene, rumor ka dito'y silad mo. Adda ni Manong Carlo ijay salas. Kaya't nakakano ang makasalitan. Kasta ka di. Sige. Ibagam nga urayan nakbiit. No pa'y mabain ako masumangukan ko na. Iturturod ko na. Amang ano'y baga nang agwin naswas kamin. Anya? Saan mat siguro, Manang? Alakit din. Urno sa muntabagim. Tarumarkan dito'y silad mo. Kumusta kan, Marilyn? Pasensya ka na. Uy, talangan na ka umayak. Carlo, kagura na ka di. Anya iti panagkunam. Pakawanan na kuma. Jak dimngag iti pamagbagam. Ang jak nagayatan ti kastoy na pasamag kanya. Amok deta. Ngem no dimngag ka kumakadag iti pamagbagami idikan ka. Nalabit analiklikan ti kastoy na pasamag kan ka. Pakawanan na, Carlo. Ingkarim idi. Aliklika mo dagiti babarakadam. Ngem saan mo atin ang palayta, Karim? Anya itatimbungan na. Basol ko no apay na isagmakak. Nga magbababawi akon. Ikarik, agbalbaliw akon, Carlo. Rumbang lang agbaliw ka na. Katagbaliw ka, para matlang itibagim. Carlo, agbaliwak para kan ka.
Ay, ayatin ka unay. Pakawanin nak. Ngam nasaysayat siguro. Nuwaswasan ta pa'y lang ti relasyon ta. Kaya't ko pa'y ti makapagpanunot. Sa bagay, ninamnama kung di kastoy ang mapasama. Sige, itid ko ti wayawayam, Carlo. Sa anak matkit din amay karikan ka, gapoy tinapasamag kanya. Pangasim, di mo ko mapanunutan aday tati makagapo. No apay amakiwin naswasakan ka. Kaya't ko lang agpanunot ka. Kan mamimpinsan nga agbalbaliw ka. Awan na saya at nga itden, ti kinatangken ti ulo. Nanang, tatang, nagsakit ti kastoy ang napasamak. Nakiwin naswasin kanyak ni Carlo. Nagsarita kami kini Carlaw sa kabayaping manaw. Ket imbagan na ti rason, no apay anakiwin naswasken ka. Tatang. Ipakita mati pa nagbalbaliw mo. Tabarang agsublintuken ka ni Carlaw. Ay, agbalbaliw ka para itibagim anak ko. Asaan laang para iti sabali a tao. Paisuro ka. Tapno saan nga adda amadadaol ti biyag mo. Husto kayo, nanang, tatang. Kat ang yaman ak. Gapo tada kayo ti impaay ti Diyos adadakal ko. Agyaman nakitikin naman nakaawat yun. Dumngag ka itinasaya at apamagbaga tapno saan ka ama isagmak. No natangkan ti ulom, siguradong agbabawi kanto ngam nalpasan ti amin. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Arlene Agustin. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 25, versikulo 18. Ti pamad padakas, arig na tinatadam akampilan wano pangor, wano natirad apana. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya ka di tigatangan manang? Mangpili ka, no anya ti kayat mo kadagita padbado. Daytoy man ti kursunada. Sagmamano ka di daytoy. 400 dayta manang. Nay, nagnina mo tin. Awan latawar na. Diyos to a presyo ti imbagak manang. Nalakapay kat daytan Nagnina mo tin tilakom. Di ka pa'y patawaran. Dayta ngamin ti imbaga ni boss a presyo na manang. Ay! Uray iso ti imbaga na. Kayat mabawasan. Akaruba tamot. Isumat ngamin ti presyo na manang. Pabayadan da kanyak bawasak ti presyo na. Inak man langan. Nagnina ka dayta na ba daw? Apay, balitok dayta. Am-amom ka di dayjay. Unay matan. Apay, balitok ko na nakidin. Karuba mi dayjay. Imbagak ti last price. Tamamok kat nga ron. Sa bali magti sa unan. Madlaw asaan anasaya at ti kababalin ti kasti ang tao. Mas daawak man. Masurun kitin. Kat saan nga rod amabalin abawasan ti presyo na. Talas price ang dya imbagak. Sapay idipin manaw. Nagkusilap. Kinusilapan na ka di? Katuan.
nagtadam ti kusilap na. Iso amas daawa. Kas laki din at dadakkel abasol mo. Nay, apay manan. Anya ti parikot mo. Ay, jay man naglaklako akaroba, makapasurong? Apay kumakasuron mo. Anya man ang tinaramid na kan ka. Di nalakot patawaran jay lako na. Last price ka no? Nagalasmat nga rod abado? Saan namat ako kwat ilaklakod ha? Tangtangdanan dalaang mat nga aglako. No isungay ti imbaga ti bus da apresyo. May sakamad. Ayunam kit di day jay babae. Nagalas ka ti aramid mo. Gusto ka di day tapa nagpampanunot mo. Oy, limpyo ka tao. Awan kurkurang ko. Apay adamagam no hustot yung utak ka. Unay kat ni Manang Juanan, nanang. Taapay ni Juana. Anya ti inaramid na. Kinusilapan nak, idisan ko a pinatawaran ti Bado. Talast price ti imbaga. Ay na anak ko, talaga akas jay da dya tao. Bay amlaeng, di nakalakit disaktan. Makapadismayamat ngamin na. Saan arumbang atutupam ti kas jay tao. Mapalabas ko matkit di. Ngam no agaramid matan iti pakadadaalan ti reputasyon, ay sabalin asaritaan day tananang. Aday wamlaengen, tamangan no agkin no silap kayo. Iso nga taan na pan idyo pwesto ta gumatang kuma, ngam siguro kurang ti kwarta na. Saan ka di asika ti kadwa ni Bay, tingaglaklako ijay luputan. Wan manang, apay ka di. No kanayon mo akakuyog da a tao, ay, maalisan ka iti sakit na. Ha? Adda sakit na manang? Day tatipod no. Apay, di mo makita anak kutong? Kasta ka di. Ay, nabiit kami pa ngamin nga agayang. Nagkadwa kami laang iti pagtagilakwan. Iso adi mo ammo nga adda makaalis sa sakit na. Ay, delikado nga rod no adda makaalis sa sakit na. Anya ka di ti sakit na manang? AIDS ti sakit na. Ngam saan mo nga ibagbaga nga imbagakwang? AIDS? Ay sus, delikado nga rod no kasta. Ay sus, di nakas-asit yan. Ijay ka abanda. Ay, saan ka kuman nga umay agla ko? Ne, apa yun gayam? Apa yung kalata kasta ka? Ay napasensya kan. Ngamjak kayat tag sakit itikas iti sakit mo. Anya ka diti sasawa mon? Anya ka diti sakit ko ako nam? Amom no anya ti sakit mo. San amasapol abaliksan pay? Awan sakit ko gayam. Di na kumamat ka dorman. Di pangasim. Di na kumasasitlan. Asino ka diti nangibagakan ka nga da sakit ko? Saanan amasapol amaamuam no asino tinangibaga? Kayat ko amaamuan no asino tinangibagakan ka. Apay ka di analiday ka asimbang pait. Kadurman nakmatan ti katrabahwak tatang. Ibagada nga da ka no makaalis a sakit ko. Nay, sino nga itinangiwaras nga da sakit mau? Saan damat nga ibaga tatang? Damdamagak ngam di damat ibaga. Sino nga itikimayakay kan ka? Tigayam ko anisali. Kan ti kaaruba akadwak nga aglaklako. Ay sana nasayati kasta aklasi agagayab. Di na pala napanagnakan nga mamatin iti pamardaya. Kunada nga umikatak ka nun ka sales lady. Saan ko ang mapalabas day tawi? Inak kasarita ti katrabaho manisale. Kaya't kakasarita balasang kao. Nasakit nga min ti barukong ti anak ko gapu iti atapyo nga da sakit na. Awan sakit ti anak ko. Api nga rod nagkutong tata. Jakmat kayak ti maalisan ang. Delikado pa'y asakit. No saan mo nga ibaga no asino tinang ibagakan ka nga da sakit ti anak ko? Si Kati darum ko. Ah? Kakaasi ti anak ko akanayon analiday. Kasano no agsakit kat nga raod? Idarumdak tata? Saan mat asyak tinagtaudan ti sao? Agsipod ta saan mo nga ibaga no asinaw? Kawatan asikat tinagtaudan day taasaw. Anya ti aramidan nyo tata? Dalusak ti pinardaya yu a reputasyon ti anak ko.
idarum ka iti pamardaya. Saan asyak tinangibaga, tata? Ni Manang Juana. Anya ti pamanagnak day taataaw. Intayo iti doktor. Takitain da, no da sakit ti anak ko. Anya manan nga istorya ti inararamin mo. Papaayaban da kay di barangay hall. Anya man na napaayab day ta. Saludsudom tabagim. No anya manan ti intang-tangab mo. Ay na, di mo lang maikat day tang aramid mo. Gatal at talaga day tadilam. Ay, asino aya tinagdarom? Jay anak ni tata din siyo. Nasakit ka no ti barokong di anak na. Gapu iti pinataod mo asao. Sa ulaang, agsakitan ti barokong na? Apay, di mo amo, akas lapatadem, amang salpot iti kaunggan ti may sa atao, ti pamardaya. Arsa gidkit di dagjay nga agamaa? Isaganam ti pagmultam. Ta sigurado ang mamulta ka, gapu iti kinalaing mo nga aglawat. Sally, indanon mo ka diti imbagak nga ada sakit ni Betty? Imbaga ngamin ni tatang na nga idarom nak, Manang. Diyak kayat ti maidarom. Imbaga ka, tapno saan asyak ti maidarom. Dang kamot a tao, imbagam kit din? Kasanon, imbaga damat ang mga lada kano iti certification ti doktor nga awan kano ti sakit ni Betty. Anya? Certification ti doktor? Madamag ko man, Manang. Pudno ka di nga da sakit na wano awan. Kukwa. Rinabak ka laang, impay-pay sumut. Dang nga kakidi Amo pa'y no asino ka data ti dang nga, Manang. Tapno sa anak mairamraman, imbagak asika tinagtaudan ti sao, tapno sa anak mamulta. Saan ka di agayem mo day di asali, anak ko? Apay anam atay iti inuulbod nga imbaga ni Juana. Day talaunay ti pagsakitan tinakam ko, nana. Kaslakit, anya launay ti sakit ko, takadurmandak kit din. Liklikam ti kasta klase ti gayem. Saan anapudno? Agsasango kami ijayan ni Kapitan Nanang. Malawlawagan itan nga awan makaalis a sakit ko. Mala, intangarod mangala iti sertifikasyon ti doktor nga awan sakit mo, anak ko. Tapno adda pamanaknak. Wen, Nanang, ipabayad ko kadakwada day ta a certification ti doktor, pati ti aldaw ajak pa nagtrabaho. Madanyusan da. Nasaya at ti mamakawan. Ngamno saan amaikan iti leksyon ti kasta klase ti tao. Ulitin dan tumanen. Wen, Nanang, mapakawan ko ida. Ngam ti pan nakaibabain nga impayda kanyak. Sanan abasta lipatan. Masapul amaikan da iti pagnakmanda. Nalaka ti mamakawan. No jay tao ket dumawat iti pambakawan. Ngamno natangsit. Multaan tapno at dagunggunana. Kapilitan nga ilakom ti baboy mo. Tapno adda pangalaam iti pagmultam. Naglaing kat dagitan? No isudakit din ti makagapo nga ilakok ti baboy ko? Nadamag ko, anapanda ka no nangala iti sertipiko ti doktor. Madanyos ka pa'y iti aldawas an apa nagtrabaho ni Betty. Anya? Nagdakulan nga iti bayadak no kasta ti mapasamak? Tapno saan mo kano nga ulitin, ti kinalaing mo ang mamadakas iti tao. Agasem, ta AIDS pa'y gayam ti imbagam asakit jay tao. Lando, kaduan nak mo tin ang mapansumango ka ni Kapitan Anya? Apay ko mga iraman nak. May sam ang nangaramid iti istorya. Agnerbyusak mo't nga ron may saak. Ay, mabainak lagi di amapan sumango dita. Di ka mat nagnerbyos ang naglawat. Apay ng agnerbyos ka sumango? Hello, asino da ito Siyak da ito gayam. Di na kumamot iraman iti darum mo Kapilitan sumango kamat. Takasapulan asikat ti mangibaga, aninana Juana tinangibagakan ka. Salawasaw gayam day di Manang Juana. Mas daawak mat tanamati ka mat adagos. Dinak man la dinamag, nupod no wano saan. Nagamakak ngamin, taamangan no maakara na. Sorry
Adan sertipiko ti doktor nga awan sakit ko. Di na kumamat ka, Dorman. Sorry gayam. Kunak ngamin no agpaiso timbagana. Kunana ngamin nga iso anak kutong ka, gapoy ti sakit mo. Kababagik tinakutong. Sa anak mo't ngamin arawat amangan. Bye. Imbag ta nasabat ka diti tiyendaan. No ibagada ang mamultaak, tulungan dakman ngagbayad. Anya nga iti pagbayad ko, manang. Nagbasit ti sweldo nga aglakla ko iti lupot. Mano nga aldaw asaan ang nagtrabaho ni Bete? Nasurok samot ado alawas, manang. Ipadanyos da kano day ta saan na pa nagtrabaho. Ha? Sinalbagan? Ay sus, medyo dakkelmet nga rod ti bayadan nyo no ipabayad da amin ataktak da. Bayad ti doktor, agraman multayo. Sayang pa'y ti mapaglakwak iti baboy ko. Imbes apakairanudan nyo, saan mo't tapagbayad yu iti kinalaing yung aglawat, manang. Apay nga nga indanon mo Dakmat kaya't asyak ti maidarum manang. Ada kayo mat dito tiyendaan, manang Juana. Imbag man, tada pinagmultayo, kun pinagbayad yu iti danyos. Ay, kasjay gayam kadagsan ti bayadan o agchismis. Impabayad da ti gastos da ti doktor, kun amin ataktak da. Ay, saan kon nga ulitin ti agchismis wano mamadpadakas iti pada ka tao? Oray siyak mo't amanang. Sa anak abasta mamati iti sao ti chismosa. Ita, imalis ni Betty iti sabali a paglakwan. Kimaya kayon kanya. Ay, oray nila kay ko. Kaunget nak. Mangibabain na ka no. Ay, babawi ko na anang dadaol ka ni Betty. Masaya nga anak mo't iti panagayumi kin ni Betty. Saanin akas idi ti panakilangan na kanya. Oray dagiti dadakkel ni Betty. Saanin akas iti sigod. Amabalin ko ti mapandumawat iti mula da. Ay, iso asaan ko nga ulitan ti madi nga aramid ko. Mamati ka kadi, manang Juana. At ibalikas kasla patadem ti patauden na. Uwan, podno dayta, podno launay. Di ka mang pardaya, tapno awan pagbabawyam iti odi na. Ikawas ket di tina Kristyanuan akababalin, tadayta ti pagayatan ti Diyos. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.